Igongoni-inĩ rĩa ũkũngũĩri wa mĩaka 80 ya seneta wa Siaya Oburu Odinga, gũkũ mũtongoria wa AZIMIO Raila Odinga oete mweke ũyũ gũthonjera President William RUTO wake kuga ndangĩenyenyio nĩ KALONZO MUSYOKA irebe-inĩ mwaka-inĩ wa 2027 kũgĩkinya Raila ndakahĩtahĩtanĩra gĩturwa kĩa President. Kama yeye is not running, si mimi nitashindana na KALONZO? Huyu KALONZO kweli mkiona na KALONZO ameshinda bwana RUTO mara 10. Yeye ni mtu mwaminifu. Anataka kutagawanya sisi. Baba na KALONZO, sijui baba atasimama, sijui nani atasimama. Miongoni wetu hapa mtu atasimama. KALONZO MUSYOKA ũrĩa ũkumĩtwo thutha nĩ magavana wa Vinyandeti wa Machakos na Mutula Kilonzo wa Makueni ũndũmwe na maseneta agĩtũma ndũmĩrĩri ya kuonania ta aiyũkĩtio nĩ Raila Odinga gũtwarithia na mbere thabarĩ ya kwĩrekera Canaan 2027 ona gũtuĩka ndananyura ciĩgiĩ kũingĩrĩrwo nĩ President. Yeyote ambaye atasimama wakati huo mwingine will have a walkover, a walk in the park. Kenyans are fed up. Kenyans wamesema hii si serikali inaweza kuaminika. Yeye anafikiria ni mwerevu zaidi. Tutamwonyesha ati yeye hajui. Sisi naambia RUTO wachana na mambo ya 2027 bwana. Deal with the issue of the cost of living. Sisi na nyinyi tutakaa kama marafiki. Hakuna mtu atakuja katikati yetu na nyinyi. Na rĩrĩ mĩario ĩiguano ĩrathiĩ na mbere, Butino yugĩte agenda ya gũthuthuria gĩthurano kĩa mwaka mũhĩtũku ndĩgatiganĩrio mbere ya IEBC njerũ ĩthaganĩtio gwata gwetha kĩhonia kĩa ngarama ya igũrũ ya mũtũrĩre. Kabla ya kuzungumza juu ya 2027 ambaye atapata fursa ya kusimama kwa pande wa AZIMIO, kwanza anasema 2022 hatujakamilisha. We want to know what happened. Bado jamaa hawajaelewa. Bei inazidi kupanda kila siku. Lakini mimi nitakuja kuongea baadaye. Gĩikaro-inĩ gĩkĩ mũtongoria wa Wiper KALONZO MUSYOKA nĩ akuruhanĩtie President William RUTO na gũtongoria wagarari wa gatiba ũmomori-inĩ ũrĩa ũrathiĩ na mbere ya Athi River County-inĩ ya Machakos. Juzi na jana watu wa Machakos County kwa mfano wameamka, wamebomolewa manyumba yao, watoto waendi wajui wataenda wapi. Hii ni katiba gani hii serikali inafuata? Because those are basic rights. The right to the freedom of worship is guaranteed under the constitution. Makĩria ma mĩciĩ 50 nĩ momoretwo thutha wa igoti gwathana mũgũnda ũyũ ũrĩa ũkoretwo na ngucanio ya ihinda iraya nĩ wa kambuni ya thimiti ya East African Portland Cement. Ngĩribotera Kameme TV rĩtwa rĩakwa nĩ Mwaura wa NDUNG'U.